Ассаламу алейкум, сайғылы серіжер. Бүгін Қырым ишғалынан 548-ші күні. Мұбарек жұма күні епіңіз үшін қайырлы олсын. Эфирде заман, студияда Шевкет Наматулаев чалышмақта. Ахмеджетте 45 жашлы Мұхтар Арисланов ғайып олды. Борчоқрақ Сакина түнемін ақшам түкяныға шыққан, ләкин евге ойледі қайтып келмеген. Сонки кере Арислановны Залескай соқағында көрділер. О күл ренклі футболка ве спорт штанларында еді. Кімде бірде-бір малюмат олса, экранлар түбінде көрген телефон вастасынен хабер етмеге рижа етелер. Игрым 6 февраль іші бойынша яқаланған Мустафа Дегерменджи апстен аябырынан едісіне қадар қалажақ. Бүгін Қырымнан Рус акиметінің юқары махкемесі берген шикаетіні рет етті. Кешкен сене февралінің 26-сында Қырым татарлар юқары шура бинасы янында Украина бірдемлігі үшін митинг өткерген еділер. Бұл вақыт есе парламент қаршысында Русское единствода өз митингіні кечірді. Ләкин Қырымнан Рус акиметі тек Қырым татарларға басқы япаве махкемеге чеке. Тәфсилатлы жа біздің мұхберлеріміз девам еті. Февралін 26-сы іші бойынша яқаланған Мустафа Дегерменджи да 2 ай девамында апысты болынажақ. Бүгін Қырымның юқары махкемесі Құрчалавның шекетіні ред етті. Фалінің анабабасы махкемеден кейфсіз шықалар, амма алынған қарар оларны тәжіплендірмей. Дошло до того, что судья уже поленился до конца приговор прочитать. Ну, как сказать, конвейер, самый настоящий конвейер. Им наплевать, что мой сын сидит, что... Как они... Ой, я даже уже не знаю этот шапито, как назвать. Оливер той, думаю... Честно, у меня просто слов нет. Мустафа Дегерменджи өзі махкеме топлашуында иштирак етті. Яқаланған фаал өзіні яқшы тұтты, тоғаныларыны көргеніне қованды. Озу да бридер, как он держится, наверное. Не хочет нас расстраивать, может быть. Ну, а там сидеть никому. Алла сахласын ухапылардан. Я рад, что ныне трое до сих пор находящихся под стражей невинно обвиняемых участников событий 26 февраля держатся молодцом, они не сдаются. Я считаю их примером для многих из наших соотечественников, которые, возможно, пали духом. Құрчалав Мустафа Дегерменджи тақиқат ішлері девамында евде олғанын талап еті. Ама прокурорның фікірінше яқаланған Мустафа Украинаға қачмаға яда иш бойынша шатларға тесір ете біле. Адвокат Александр Солодковның фікіріне көре бұки беделилер күчсіз. Мне бы хотелось, чтобы суд не переписывал аргументацию стороны обвинения, а прислушивался иногда еще и к стороне защиты. Может, там что-то, какое-то разумное зерно есть. И, в принципе, давал адекватную оценку доводам, приведенным защиты, а не просто пользовался стороной обвинения. 26 яшында Мустафа Дегерменджи майысының едісінде соғық сала көйінде еқаланған еді. О кешкен сене февральның 26-сында Қырым парламентінің янында кечірілген митингте иштирак еткенінде қабатлана. Қырымда Украина Медениет мерkezінің азасы Леонид Кузьминны сорауға чағырдылар. Сабадан оңа Жинай Қыдыров қадимлері келді, ләкин Леонид евде yok еді. Ана бабасыне өткерілген сүбетте полиция қадимлері білдірді ки, санки оларының оғлы Русияге қаршы экстремистик әрекетлерінен оғыраша. Ну, как они объяснили, у них есть список людей, которые участвовали в украинских акциях или акциях с использованием украинской символики. Дню независимости, Дню флага и в других там, которые были там, Дню Конституции, мы лекцию проводили. Вот. Но по их словам, да, это делать нельзя, и если вы так любите Украину, вам надо поехать туда, в Украину. Удар вес солидарны сияси фырқалары бірлештілер. Ерлі сайлауларға Порошенко блокыны Виталий Кличко алы баражақ. Оның намзетіне топлашу делегатлары қол тұттылар. Кличко удардан шықты. Топлашуға Украина президенті де келді. О децентрализация қанда сөз өрсетті. Делегатлар Қырым-татар халқының ақларына қорчалаған ве Қырымны күшсіз қайтармаға ишандырдылар. Необхідні економічні важелі, щоб Крим відчував свою неможливість існування без України. І ми всі знаємо, про що йдеться. Воду, електроенергію, продовольство, туризм, багато інших речей. Але найголовніше, Україна має довести, що тут,
за Чонгаром життя краще, ніж там під окупацією. В той момент Крим повернеться. Це ГДР і ФРГ. Це Чонгар, ця стіна рухне. Ми проведемо конституційну реформу, ми займемо активну позицію, ми підемо до людей, роз'яснимо їм. І на сьогоднішній день питання децентралізації влади, яка підтримується 78% українців, ми з вами маємо зобов'язані провести цю реформу через парламент. Украинаның информацион саясет назирлігі Қырымда тешкіл етілген Миллет телеканалы ве Ватан Седасы радиосының ишлерін тешкірежек. Бұл ақта назирінің меслячысы Сергей Костинский білдірді. Назирлік тешкіл етілген телеканал ве радиостанция чалышқан далғаларына ве техникасыны тешкірмек істей. Костинский айтқанына көре қайды бұзылулары тапылса, бұл матбуат васталары Украинада көстерілмесі ясақ етілежек. Наши юристы готовят сигнальное письмо в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания для того, чтобы не допустить появления телеканала «Миллет» в пакетах операторов кабельного телевидения. То есть все, что можно сразу сделать, мы сделали. Milli sınıflarını nasıl açmaq ve ana tili ve edebiyat derslerinin sayısını nasıl etip arttırmaq? Eski Kırım'da Kırım mekteplerinden ana tili ders hocalarını toplap seminar ötkerdüler. Seminarda zaman takımı da oldu. Kırım hocalarının ogünde olarının tecrübeli zenadaşları ve Kripo İnstitutunun usulcusu Melek Alidinova çıkışta bulundu. O hocalarının kanuni bazası ile tanış etti. Onun aytkanına göre kanun boyunca Kırım mekteplerinde Kırım Tatar tili dersi okup planına көрсетілmek gerekligini hocalarının çoğusu bilmey. Çoğusu hocalarda korku var. Korku ne sebepten? Çünkü o mektep müdüründen, muavininden laf etmek gerekler. O hukuklarını talep etmek gerekler. Hocalarımız buna azıcık cesurluk etmey. Barıp direktörün karşısına, mektep müdürünün karşısına aytmağa. Buna oku planlar var eken, 3 saat var eken, o 3 saatini bana beriniz. Kırım Tahsil Nazirligi maxsus teklifler hazırladı. Anda Kırım Tatar balları okugan mektepler üçün çeşit okuv planlarının variantları aydınlatıla. Birkaç variantlar boyunca Kırım Tatar tili cedvelge fen olarak көрсетілmek gerek. Ama hocalarının çoğusu bu planlar hakkında gerçekten de haberleri yok eken. Mektep rehberleri hocalar ve ana babalarga haber etmeyip, özleri kelişken planlarını seçtiler. Elzara Mustafayeva Korbek koyunun umum tahsil mektebinde Kırım Tatar tili dersini alıp bara. Kırım Tatar tili mında fakultatif şekilinde öğrenili. Ana baba ne kadar ariza yazsa, biz hocalar ne kadar aytsak, bizim kimse dinleyemey. Ana babaların da sözleri her vakit keçik olamay. Ministerstvodan, topeden düşmek gerek. Öyle bir hukuk, öyle bir prikaz, kimse oğa yok demek gerekmey. Müdürler, mektep müdürleri yok, aytıp olamayacaklar olar. Mesele şunda ki mekteplerinin çoğusunda okuv planları ve dersler cedvelleri endi tızıldı. Ve Kırım Tatar tili derslerinin miqdarını arttırmağa kıyın olacak. O planlar tekrar ertece fevral, mart, aprel aylarında çıkan olsa tarifikasiya olarak biz kolumuzda silah olarak endi beli aytkandı. Mana bu kanunlarga esaslanıp bugün haftada 3 saat etmek mümkün edi. Arizaların toplap alıp. Lakin bugün biz dersten tış iş, hareket, ele til öğrenmez. Eski Kırım'da 70'ke yakın hoca toplaştı. Bu yarımadada geçirilgen 5. trening. Kırım hocaları için bu gibi tedbirlerini geçirmek teşebbüsünün Moskva'daki Cennebi Tiller İnstitutu'nun rektörü Emine Volodarskaya çıktı. O Kırım Tahsil Nazirligi'ne müracaat etti. Tabi gaz yerine odun ve kömür Qarasubazar rayonu yakın vakitte gaz көрмейjek. Rayon sakinlerine noyabrının 1-ne kadar odun getirecekler. Bu haqda Kırım'dan Rus hakimiyetinin reis muavini Nikolay Yanaki bildirdi. Evvelsi hakimiyet bu sene Qarasubazar ve civarını butunley gazden teminlemege işandırgan edi. Kiyev'de daire kirası artmakta. Bu haqda vaqtincha ko'chganlar ve cemaat aktivistleri bildiri. Şehir rieltorlari ise bu malumatni ret etdiler. Kırım'dan vaqtincha ko'chgan insonlarning bizni muxbirlarimiz suhbatlashdi.
Эльмира Корантасынен берабер Кырымдан ярым ел эвел көчті. Фияты келішкен киралық эв тапмаға пек ағыр еді дей. Вақтынша көчкенлерге кираға дайре бермеге ичкімсе истемей. Корантада тек ақайы чалыша. 6000 айлық алалар. Олардан 3,5 bin гривнаны кираға берелер. Тахминен ярым бинны есе коммуналь хызметлерге. Арендная плата дорогая, плюс коммунальные услуги. Поскольку в Крыму мы жили в частном доме, для нас это как-то не было таким большим напрягом. У меня 3 детей. И очень много арендодателей не хотят сдавать квартиру детям, поскольку боятся, что они испортят, порвут. Вақтынша көчкенлер ішлері бойынша Крымсоз жемиет тешкілятында таздықлайлар. Қачақларының себиесі чоқ олғаны үшін киралық евлерінің фияты юкселе. Переселенцев очень много. Соответственно, если люди приезжают, то есть большой спрос на это жилье. Да? Соответственно, из этого возникает достаточно большая цена на него. Первая проблема, что он вообще не может снять жилье, а вторая проблема, что из-за того, что переселенцев стало достаточно много, цены в определенном смысле они увеличились на квартиры. Украина Ташылмаз Маллар ассоциациясының мутихасыслары более тенденцияны көзетмейлер. Оларның түшінжесіне көре фиятлар кечкен сенеге низбетен асылында денешмеді. Цены повлияли в 2014 году. В общем-то, они тоже цены не сильно завысили. То есть, как в прошлом году, в 2014, как была однокомнатная квартира, к примеру, в районе метро Поздняки, однокомнатная, 6000 гривен, так она и сегодня и есть. Умумен алғанда Украина пайтақтында бір одалық дайренің фияты 5-6 bin гривнаны тешкіл ете. Шеер кенарында есе 3 bin гривнаға да дайре тапмақ мүмкін. Гүлсум Халилова, Ислам Бинка, Заман, АТР. Донбасста 1 сентябрьден ақтеш тоқтатылмақ керек. Бұл уақытта Минскте аңлаштылар. Контакт группа азалары білдіргеніне көре, балалар мектепке барған вақыт вазиет мұтлақа тынч олмақ керектір. Бұл уақытта ОБСЕ-нің темсілдершісі Мартин Сайдек сеслендірді. Оның айтқанына көре 1 сентябрь күні ОБСЕ қадимлері тынч вазиет тұтқанларына тешкережеклер. Контакт группаның невбетеке топлашығы сентябрьнің 8-інде өткерілежек. Трехсторонняя контактная группа считает важным и необходимым с учетом начала нового учебного года добиться устойчивого прекращения огня на все линии соприкосновения, как практического шага к обеспечению выполнения соответствующих положений Минских соглашений. Қырықтан зияде ато аскері Украин ватандашлығын алмақ істейлер. Олар Девлет миграцион қызметі бинасы янында наразылық акциясыны кечірділер. Наразылық көстергенлерінің чоқысы Русия ватандашларыдыр. Евлеріне қайтмасы олар үшін қафлыдыр. Гурчистандан келген Заза Барзамишуль 4 ай девамында Зайцева қасабасында кеурушыларда иштирак еті. Обыр авто евелсі Киевге ато иштиракчысы статусыны ресмилештірмек үшін келді. Афсуски, оның аризасыны қабыл етмеділер. Хочу, чтобы помогать. Уже не могу ехать там. Санкт-Петербургтан келген Андрей Кузнецов 1,5 ел девамында Украинада яшамақта. О Русия аяққа көтеру фордусының темсілжілерінден бірі ола. Бұл еллар девамында сияси қачақ статусына алмақ үшін чалыша, ләкин нәтижесіз. Наши требования достаточно просты на самом деле. Дать возможность легального нахождения на территории Украины, будь то гражданство, будь то вид на жительство, либо просто элементарная гарантия защиты. В Украине очень популярный такой термин, да, информационная война как таковая. Но Украина по факту не может вести эту информационную войну, потому что она, например, даже не акцентирует внимание на тех людях, которые приехали ее защищать из той же России. Укук корчылайчыларның білдіргеніне көре, бұл меселе бойынша бір қачкере әкимиетке мұражатта болундылар. Ләкин меселе чезілмеді. Нуміне оларақ Белорус аскерінің ішінің бақылмасы. Він воював в складі батальйону Донбас. Ми отримали довідку від командира батальйону, що да, він був прийнятий в батальйон Донбас і приймав участь в бойових діях. Намагалися вийти на посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, тому що батальйон Донбас відноситься до Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб вони дали подання до президента України, який обіцяв, я не пам'ятаю, в грудні 2014 року, про те, що бійцям-іноземцям буде надано громадянство України. Девлет миграцион қызметінің векілері наразылық білдіргенлерге чықып, оларның суалеріне жевап бермеге тырыштылар.
Для приобретения гражданства людей, которые воевали, перед тем, как получить гражданство, они должны отримувати статус беженца. Статус беженца. И после этого мы принимаем только документы на гражданство. Bundan beraber akimiyet vekilleri ато askerlerine kaçak statusunu verilmesi çok vakit alganını anlattılar. Чтобы получить гражданство, а после этого паспорт гражданина Украины, первое, нам нужно найти одно количество оснований для приобретения гражданства. Одно из них, то, что вот я понимаю, то, что у нас вызвало вот эту волну, это если у человека нету ни бабушки, ни дедушки, там никто не родился, не проживал на территории Украины, что этот человек внес вклад в развитие Украины. Devlet migration hizmetinde bildirgenlerine göre atoda iştirak etilmesi kaçak statusunu ya da Ukrayna vatandaşlığına kirmege yeterli degildir. Lila Zenedin, Eldar Taraktaş, Zaman ATR. Donetsk avalimanı kiber kozlerinden Kiyev'te волонтерлар canını bergenine kadar avalimanını mudafa etken askerlerinin resimlerini takdim ettiler. Fotolarının muallifi 90. Aeromobil brigadanın askeri Ruslan Baravik o mudafa yapılgan en sıcak noktalarında bulundu. Він фотографував їх півроку від навчань на полігоні до військових дій в Донецькому аеропорту. Сьогодні на презентації Руслана Боровика немає. Він продовжує воювати в АТО. Прийшли його побратими з 90-ї бригади. Память на всю жизнь. Очень жаль пацанов, которые, друзья, погибли. Мы будем их помнить всю жизнь. Боєць з позивним «Ден» розглядає власну світлину. Він був важко поранений в новому терміналі. Зараз майже не розмовляє. Это Дэн. Вот он. Ви разом там були, так? На цьому фото Ігор Броневицький. В аеропорту він залишався до останнього. Від можливості вийти з терміналу відмовився. Не хотів залишати поранених побратимів. 21 січня потрапив в полон до бойовиків. Ті забили його до смерті. Возили на кладовище, заставили рити могили собі, а потім хотіли, щоб вони стали на коліна. Син не ставав на коліна. Били чим попало і били насмерть. А потім його дострелив Моторола. Важливо, щоб була пам'ять. Поки ми їх пам'ятаємо, поки вони живі. А це командир роти вогневої підтримки Іван Зубков з позивним «Краб». Був поранений, але залишати товаришів не захотів. Останній раз на зв'язок виходив 20 січня, вже після підриву перекриттів терміналу. Сказав, що лежить під завалами. Згодом тіло Івана знайшли та опізнали за результатами ДНК. В честь него сейчас должны назвать наш батальон. В честь Ивана Ивановича Зубко. Легендарный человек, хотя был очень маленького роста, но обладал огромной силой духа, поддерживал очень сильно своих подчиненных ребят. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. Доки старий та новий термінал не було знищено вщент. Бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону були останніми, хто захищав литовище. Наталка Калінка, Олег Казикін, Zaman, ATR. Oyunlar ve nağmeler Кезлев civarındaki Kırım'ın en büyük Kırım-Tatar mikrorayonlarından biri olgan İsmail Bey o 25 yıllığına kaydetti. Yerli sakinler bizim mükbirlerimizge boş meydanda kasaba peyda olgan hakkında hikaye ettiler. İsmail Bey kasabasını doğan gününe bağışlangan tedbir Gençlik Kırım Tatar Davulcular Ansamblının çalgısından açıldı. Ediye Hanım mında 89 senesinden beri yaşay. Yerde martasını almak için o defalarca mitinglerde iştirak etti ve çadırlarda yaşadı. Palatkanın içinde 3-4 taneydi. Buna erkek, iki pakay. Ya bir pakay, iki erkek. No родственники собирались и жили. 3 tane, 2 tane yaşaydı. Evini o bir özü götürüp başladı. Umur arkadaşı ta Özbekistan'da rahmetli olgan. Kuruculukta balaları yardım ettiler. Бетоны сами заливали, камни, все по силе возможности, все, что могли. Да, вот это вот все заполнялось, все это. Тырцу вагонами, все. И тогда помоложе было, силы было. Сейчас, конечно, уже не может, не делается.
Делали все сами своими руками. Где брат, где сама, где мать. Süleymanovlar evni qurib bitirdiler, lakin 5 yıl evvel qaza belaga uğradılar. Evde ateş yandı ve evni gayrıdan qurib başladılar. Onların aytqanına göre şimdi de bir şeyge peşman etmeyler. Ну, конечно, довольна и рада. И Аллаха бин шүкір, что мы вот у себя на родине стараемся по силе возможности. Вот. İsmail Bey kasabasının bütün sakinleri de öz vatanında yurt bayramını geçirgenlerinden gayet özlerini bahtiyar duyalar. Birçok adam balaban sanada ballarımız oynayır. Şehrin yolbaşıları gelip, müftiyatlardan adamlar gelip bizim hayırladılar. Oha pek kıvanamız. Ballarımız okuylar, çalışarlar. Oha pek kıvanam. Tedbirde çeşit ansambller yırladı ve oynadılar. Onlardan arasında balalar kolektivleri, Kuneşçik, Sevinç ve diğer takımlar öz istidatlarını nümayiş ettiler. Tedbir teşkilatçısı olarak şehir hakimiyeti çıkışta aldı. Данный праздник является традицией. Но в связи с тем, что сегодня юбилей, 25 лет, мы решили его отпраздновать с размахом. Дать людям радость, объединить людей. Наш народ, который проживает в нашем микрорайоне, на протяжении 25 лет показывал большую выдержку, трудолюбие и терпение. И сегодня наш народ достоин того, чтобы праздновать свой юбилей. İsmail Bey kasabasında resmi olarak 7000'e yakın adam yaşay. Kasabada 34 sokak, mektep, cami ve ambulatoriya faaliyet gösteriyor. Elmira Boğurçalı, Hasan Osmanov, Zaman, ATR. Ucuz kaşıkaş ve küfte için baskı ve kotekler. Rusiyanın Ariol şehrinde sakinler endirimler yapkan tükandan aşağı almak için biri-birini kotekleyler. Bunun yayınımızı yekunleyimiz. Sizlerge iyi akşamlar tileyimiz. ATR ile olunuz.